Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Cro Auto Testovi. Luna gledaju kameru, tamo je kamera, Luna gledaju kameru. Danas snimamo jedan video o jednom specijalnom povodcu za pse. Radi se o povodcu koji je dugačak 10 metara, što je stvarno baš dugačak povodac. Evo, Luna je upravo našla neku mrvicu hrane, pa eto, ona sve iskoristi, sve pojede što god nađe. I tako, da nastavimo sad, znači, s ovim povodcem, to je povodac koji je idealan za pse koji jako brzo trče, evo baš kao što je Luna, znači ona može trčat ko antilopa. A opet ne mogu je pustiti bez povodca zato što se bojim, ona ne zna dobro razliku između ceste i livade. I onda sam razmišljao, jer u pet centru ima tih povodaca puno, ali to su sve većinom do 5 metara dužine, kao što je i ovaj Flexi koji mi sad nije tu, i onda taj Flexi isto ima 5 metara dužine. Onda sam gledao i naišao sam na ovaj povodac koji se može kupiti u Decathlonu i on ima 10 metara, pa eto sad ćemo ga otvoriti da vidimo kakav, da vidim da je dosta čvrst, kvalitetan. Znači sad, ja ću mi staviti ovaj ham, stavit ću ovaj ham kad ćemo ići u šetnju, kao što uvijek i ima, i onda ću naravno zahvaćiti ovaj povodac ovdje. Ona će trčat, imat će 10 metara prostora da trči, a ako se negdje i zamota, može se dogoditi, onda jednostavno pustim taj povodac i to će se samo otpetljati. Nije stvar kao kod Flexija, jer Flexi ne možemo baš samo tako baciti na pod, unutra postoji mehanizam koji bi se oštetio, nego onda moramo ići, recimo ako se pas zapetlja oko drveta okolo, pa otpetljava taj Flexi, tako da ovo mi se čini puno praktičnije. Neću joj sad stavljati taj ham jer baš ne voli da joj se to, ne voli baš taj ham. Ona bi najrađe išla stalno bez uzice, ali kažem ne može zato što jednostavno ne zna, ona je ko malo dijete, ne zna ona razliku između ceste, livade i... Evo tu je ovaj običan Flexi, znači čisto da vidite radi usporedbe, on ima 5 metara i inače Luna je toliko jaka da već kad trči i znali su ovaj Flexi može i puknuti, ona se baš zatrči i jednostavno ovo nekako potrga ovaj mehanizam. Ali dobro, to sad nije bitno, sad ćemo otvoriti ovaj povodac, a prvo ipak ću ja njoj staviti ovaj ham, čisto da pokažem kako će to, da pokažemo dužinu ovog povodca. Evo ga, stavit ćemo i taj ham, nije dobro da bude ni pretjesno, nije dobro da bude ni prelabavo, neka sredina, ali ona zapravo uvijek jedva čeka da joj se to skine. Evo, znači da otvorimo taj povodac, da vidite koliko je on dugačak. Luna ode. Luna, vrati se, Luna, ovo je dosta čvrsto. I evo ga, znači taj povodac ima 10 metara. Da vidite otprilike koliko je to dugačko, znači toliko će ona imati mjesta za trčanje, što je idealno. Evo ga, dođe ona vidjeti šta je to. Luna, možemo staviti? Možemo staviti, Luna. Evo ga, znači tu ćemo joj staviti. Ovo kopča je velika, inače ovaj povodac možete nabaviti u Decathlonu, stavit ću dolje u opisu videa link, košta oko 80 kuna, pa mislim da je to stvarno dobra stvar za, pogotovo ako idete možda i negdje na planinarenje ili na neku livadu veliku, široku, ili opet na neku livadu gdje je blizu cesta, da ne možete biti sigurni da psa pustite bez povodca. Evo da vidite uopće koliko je to dugačko. Ja inače nisam znao uopće do danas da ovo postoji, jer kažem u pet centru ima puno povodaca ovakvih, ali ne ovakve dužine. Pa eto, to je to za ovaj video. Zapratite Cro Auto Testove i po novom i na TikToku. Do nekog sljedećeg videa, eto, pozdrav.